Assalamu alaikum hormatly mekendештер, жана Baytı kanalının катталуучулары. Бүгүн 15 август 2021-жыл Өзгөн мал базарындабыз. Тагыраак айтканда бүгүнкү чыгарышта Байтал, кулунду бээлердин, тайлардын бааларын көрсөткөн аракет кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуп, лайк басып колдоп туруңуздар. Азыр биз ушул жерден буюрса катар тартып көрсөтөбүз. Азыр ушул жерде мына Ağalarınızdan birisi kulundu ve андай taydan başta tartıp gösteriyoruz. Kaç oldu ki bu? 75. 75 kam var. Kaçan tuğan? 4 tuğan. Kaça soru çat? Sırayla. Sırayla. Yaş sodanız versin. Maşına uğru alıp durursun. Ha? Maşına uğurgan uçuydu ha? Maşına uğurup dur. Peşindesin. Nerede daha hem de al. Kulundu beyin. Sırayla çıkan çoğu olarak gel. Bakalım. Na kulundu besleyen mi? Kaç oldu ki? 120 mi son? Kaçanç kulun mu özü? İkinci, birincisi. Birincisinin aldığındağı, ikincisi arttığındağı değil mi? Erkek burgaç mı ikincisi? İkincisi urgaç iken. 120 mi son deyip, nal kulunu, urgaç kulunu eken. Aldığı birincisi, bu ikincisi iken. Aldığında birincisinde özünce bağlı iken. Aldığı Kaç adam oldu? Baytallar. Yok, sizin yemeği Baytallar 90 bin iken var. 90 bin ne? O ne? Okuyor kaldım. Kokurum ne oğlum maçta aynı kötü. Ha maçta öyle. Okuyor maşına da ayrılıp getirdi de satak oldu. Ona saranı takıp Kaç adam oldu ki Baytallar? 75'te. Baytallar ha? Evet. 75 mi sonundan değil? Evet. Üç ötengiler. Jo bunu çoğun bir. Namlı çoğun böyle mi? 90 bin bu. 90 bin son. Bunda hep koca 75'te ne? İşte. Kıştılar eken. Kaç adam sonra çattı? 65, 66'dan sonra. 65-66'dan sonra da vermediniz ha? Evet. Kaptanın daha görünüzler. Şu Beko, narkı üçüncüsü 90 bin son. Çoğun beyken üçüncüsü. Kaptan beylerden arkasında biraz üç ıngayetsiz bulup bakın. Kaçırırsa kaç siz benim? Kaçır? Siz kimesiniz? Siz bilmeyeyim deyip. Tak. Aşkıda verme. Bundan kulunlu bey bak ha? Tay özünce öğren oradan. Kaçırırız bunlar? 150 mi? Tayı. Erkek burası mı tayı? Burgaç ya. Kaç yaşı tayı mı? Balasın. Üçüncüsü. Üçüncüsü değil. Kaç yaşı burgaç yaptınız? İyi mi geldiniz? Pazarda iyi mi de geldik dediler. 150 bin son kem vardı bakın. Pazarcı sırayla iyi mi de geldi değil. Neden daha... Bunlar bey sizde mi? Kaç yıldınız? 70. Kaç yıl tuğan? Yaş kaç çok oldu? Pişti. Pıştı mı ha? Pıştı iken. Kaçta odasın? 85'te. 85 mi son? Yaşıca? İşte öyle. Pıştı Aytalı kendine. Görsün. Kaçak savaşta? Sıraylık. O da sıraylık değil. Ne kulunu ver bakın. Gözüyle mi? Kaç odasın? 90. 90 mi son? Taşı. Taşı taşına bilmem değil mi? Görsün. Şurada ne güzel sevimiz. Sakşıyan burada. Az bunlarda dağı katar. Ne var? Taylar, baytallar çıkıptır. Buldakta ağalar sat. Şurada kalsın. Ötüp örüp sırağın hareket kılaz. Bağılda tutuşaydı. Jana артында көрсөткөн байталдар катар тегиз эле 75 миң сомдон кеми бар дейт мына. Көрүңүздөр. Үстөн дагы бир көрсөтүп коеюн. Көрүп, өзүнүздөр дагы бир карап. Ушулар 75 миң сомдон кеми бар дейт. Мындай берекөсүн багылдыбы? Сурандырып канча? Мыналарга 70 миңден бери. Ушуларга 70 миңден берди, мыналарга. Чоң кем жок ичинде. Ушуларга 70 миң сомдон берди дейт. Жакшы содаңыз берсин ага. Mına uşul 86,5 ming so'mga satıldı. Kaça oldu? 86,5 mingga satıldı. Mına uşul 130 ming so'm kem var ekan, qulundu be. Qulunu urgaç ekan. Mına uşul qulun 130 ming so'm kem vardı. Mına uşul chekedagi semizbeni 130 ming so'm kem vardı ekan.
Andan keyingisi mına balana 110 bin so'm. Keyingisi 100 bin so'm. Semiz bağılgan beyler ekan. Mına şol Rossiya paradagi bey çıktır. Kulunu urgaçken bası 300 bin so'm kem var edi. Biroq beynin boyudagi öte mындай çoğun bey ekan, nazar. Çoğun beyler çıktı mına. Rossiya paradagi. Mına şol kulundu be 150 bin so'm kem var ekan. Kulun erkek urgaç ekan. Kulunu urgaç deydi. YouTube'da kımbatırak Kaç kulunu? Bizde Çorlay'dağlar. Kaç kulunu? Kulun arzanı kulundu be. Dördüncü kulunu deydi. Evet. Naşol kulundu beni 75 bin so'm kem var ekan. Biraz mындай bey çakandırak ekan, arıgarak. Pazar 60 bin so'm berip atadi, stoğloq. 65 bin so'mga aldık. Çıktın mı? Soda oldu. Naşol kulundu be 105 bin so'm kem var ekan. Kulun erkek burgaçı var. Kulunun erkek ekan. Kaça suraçat? Suraylık. Bu kaçaçı kulun bileysin? 7-8 kulun olup atkan. Kadar suraylık. Ağı kança mı emesi mı? Bunu 65 de var. 65 bin so'm. Karanıça? Buna hani 70 de var. Bunun 70. parodası bölüğünü. Parodasın bölük. Bu, Görüşleri? bu Mesni Özüzdün parodanın Öz balası. parodan, ha? Bu enesi Bişkek'ten gelgen idi. Denesi Bişkek'ten gelgen paroda. 3 yıl murun enesin Bişkek'ten bışçısında alıp gelgen. Yenesi pıştısına gelgen değil mi 3 yıl burada? Şunday жақсы deyil balları, mına gözler. Mına qaysisin bağıldı, sırada bu ama. Sırada. Kaysın? Buna hani 63 binge bel verdim. Berberdiz 63'e. Bu bal bol elek. Bol elek, ha? Жақсы, Allah razı olsun. Açıkını aytayım onu. Rahmat. Allah razı olsun. Ha, işinize iyilik. Mına kaç yoruz? 85 total. 85 bir otasa, 85 bin so'm berip bağlı az görüşün. Ağam öz qancha deyapti? Qancha so'm? Nene? Bir. 85 total. Yok başka Ha, 85 siz total. satadasız, jip bu ağzı. Başka bağ. Başka. Tay bağlı atavuz. Ha, tay bağlı otasızlar. Kaç kalam? Baytova. Taylar qanchadan bo'ladi? 55'ten oldu. 55'ten. Erkek urg'ochilari? Urgaç. Beko'tang ala? Kalta. Kalta taylar urg'ochlari. Qancha suradi bozor? Bozor qancha suradi? Surat. Surat. Bozor qanday surat? Yaxshi, savdolar. Taylar qanchadan bo'ladi? 45'ten kam. 45'ten kam var. Erkek urg'ochisi? Urgaç. Eko'tang urg'och, ha? 45 bin so'mdan kam var, eko'tang urg'ochi deyotgan. Qancha berishdi bozor? 35'ten beri. 35'ten beri o'tadi. Eko'nda 35'ten beri o'tadi deydi, berberdim deydi. Ko'rasiz. Hozir yerda darmada chaqanroq taylar bor ekan. Qanchadan ekan taylar? Sog'. O'zbekiston. Yaxshi dedi. 30 bin so'mdan taylar. Erkek urg'och ekan. Erkek taylari. Bozor so'radi u, bag'u. Qanchadan? 28. 28'den beribdir, berberdim deydi. Benim de ama tayçaç. Assalamu alaikum. Uzak. Aleyküm assalam. Qancha? Qancha bo'ldi? 34'e vermedi. 34 ga berilmedi. Erkek urg'och. Urgaç. Urg'ochday. 34 bin so'm so'radi, berberdim deydi. Urg'ochday. Taylar qancha bo'ldi tavomda kishakayi? Bu 35 bo'ladi. 35. Erkek urg'ochi. Urg'och. Urg'ochday. Bunda ikkinchisichi? 40. Urg'ochi bunlar. Buldagi urg'och ekan bunda. Qanday 35 ta qancha so'radi? Buni 27. 27 so'radi berberdingiz. 27 bin so'm so'radi, berberdim deydi tay. Kishiki tay. Bunda tay kimden ekan? Naz, bildiqlarim var. Söyle. Alındı bu kam? Tay qancha bo'ldi ekan? Aytib qo'ydi da bosin. Adam qo'shib ayt. Qancha bo'ldi ekan bu tay? 40 bin. Erkek urg'och? Erkek qavardan emasmi? Erkek. Yo'q, Baytu YouTube kanaldan. 40 bin so'm kem vardı o'tgan. Erkek tay ekan. Bunda hurmatli og'alar, sizlar bugun o'zgan
мал базарынан бей байтал тайлардын бааларын билдиңиздер. Сиздер болсо комментарийга калтырыңыздар, каналга катталып электер. Подписчик кнопкасын басып, коңгуроо чөнүн басып койсоңуздар, бизден келген видеолорду биринчиден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар. Мына ушул катар берсе чөптүн бааларын тартып көрсөтөлү. Ушул чөп саман пресс 280 деп атат экен. Кеми бар дейт. Андан кийин бул жерде мына ушул портердеги беде сатып алынып 380 сомдон сатып алынды дейт. Сатып алышты. Мына эспарсеп чөп канча денсек а? 350. 350дөн. Кеми бар? Же болушу? Жок, кем бар. Азыраак кеми бар. Азыраак кеми бар дейт. Ал мына алдыңыздарбы? Канчадан болду? Ошо 340'tan. 340'tan ошо. Доставкасы Доставкасы içinde. ичинде. Шындап элеби? Доставка ичинде атабы ага? А? Ичинде экен доставкасы мына. 340'tan. Бул жерде дагы саман сиздерден бе ага? Сиздерден эмеспи саман? Сиз окшойт. Асфальт. Мына ушул портерге жүктөп аткан беде 380 сомдон сатылыптыр. Биринчи орун экен. Жеркеталдын биринчи орун бедеси экен. Биринчи орун менин болупту мына. Жап-жашыл өтө сонун чөб экен бирок. 380 сомдон сатылды. Мына 20 сомдон чөбү 320 сомдон болот экен бир прессе. Ушул зилдеги 320 сомдон дейт. Ушундай болот экен бүгүнкү күндө баасы. Андай мына саман пресстин негизи ээси жок экен. Ошол жерде жанында отурган агаларыбыз айтты 280 сомдон деп же. Аны точно дагы ээсинен дагы угуш керек болчу, ээси жок экен. Андай мына саман пресс дагы сатылып кетти дешиптир, бирок баасын так билбей атабыз дейт. Ээси жок экен мунун дагы. Мына ушул портердеги чөп 320 сомдон сатып алып, азыр жүктөп кетип атышат экен. 320дан алдык дейт. Мынагалар азыр ушул беде 400 сомдон кем бар экен. Өтө бул дагы 3-чү орун таза жакшы беде экен. Бул азыр үйдө дагы 100 штук бар дейт. Номеринизди айтып коесузбу? Сурагандар болуп калат да. 777 менен 777 менен 03 01 0191 номерине байланышыңыздар. Дыйкансыз, Дыйкан келип ушул агабыздан да сурап алсаңыздар болот, чалып байланышып. Мына ушул портерге мына чөп сатылыптыр, портер жүктөп атат экен. 290 сомдон сатылыптыр. Ирисунун чөбү. Таныш эле келип калыптыр 350 сомдук 290'dan берип атам. Таныш эле дейт, танышына ошол 290'дан бердик дейт. 350 сомдон деп 290 сомдон берипти танышына. Мына ушул экинчи орун таза беде экен. 400 сомдон деп 390 эң акыркы баасы 380 сомдон берип атат экен. Ушундай баа болот экен. Беде экинчи орун бедеси, экинчи орун беде экен. Мына урматтуу агалар, сиздер бүгүн Өзгөн базарынан чөптүн жана ушундай эле реалдуу балдарды көрүп атасыздар. Көрүп лайк басып, колдоп коюңуздар. Лайк басып биздин каналды өсүп калдырыңыздар. Сиздерден бул эч кандай тыйын жакшы албайт. Антыдан лайк басып, колдоп коюңуздар.